Tjhankane ya kgale ya Ramkral e ne e reretswe ho tlo sebediswa e le lekgotla la ketso ya molao Freistata, empa le ha jwale e setse e le hlathi fela. Tlaleho ya molekodi wa dibuka tsa ditšhelete e bontsha diranta tse dimilione tse 120 e jelwe. Projeke ena ine isaka ya ananelwa ke lekgotla la ketso ya molao. It was grossly negligent to actually start this project, pay consultant, pay contractors, and without the authority to actually proceed with this. Re piletsa o bona hore ka nnete ha ba etse bonnete ba hore dintho di etsala ho ya ka mogho auditor general a buang ka teng. Kaofela ba tlamehang hore ba nke mehato ho latela dikateng tsa report ena ba tla etsa jwalo. Ho ya ka tlaleo ena ho lefile tšhelete bakeng sa tshireletso empa sebaka sena se sentšwe ha ba hautsuwa le thepa. Ha o le building ya teng e sale e thubiwa ho thetla haua re tla ba re batho ba fane mesebetsi ha se from 2010 re elebeletse hore Ramkrala e hauwe re lokisetswe mesebetsi re fane mesebetsi ha e lokisetswe ntle ya re fane mesebetsi re a betwa ka mo Ramkrala ka mona e sale no ba di hlathi tsena ha re sana se fika mona ho tsama ka mona nene bana ba batho ba tlowa ba sekole ba tlowa po motho wa tsamao ya ka hao o tlo ke ma o tselempo ha o mitse motho o ke mang. Lekgotla la ketso ya molao Freistata mmoho le lefapha la kaho ya meralo ya motheo ha ya ka ya ntsha maikutlo. Magala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.